Dobro jutro, hvala što ste gost Dnevnika. Dobro jutro, posebno veliki pozdrav našem hrabrom srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Kako ocenjujete trenutnu situaciju na prelazima, koliko je neizvesno, napeto, koliko specijalaca ima i koliko je veliki rizik u ovom trenutku da bi moglo doći do neke eskalacije? Dakle, ono što je važno i što svi treba dobro da znamo, to je da jednostranim, nasilnim potezima Prištine mi smo sada u ovoj situaciji gde jednostavno kriza koju izaziva Aljbin Kurti preti da se pretvori i u nešto mnogo više. Dakle, Beograd sve vreme insistira na miru, na dijalogu. Sve vreme smo upozoravali i govorili da sva otvorena pitanja rešavamo u Briselu, da se poštuju briselski sporazumi, da se poštuju sporazumi o slobodi kretanja. Sve to Priština odbijala. I tokom poslednje runde na tehničkom nivou dijaloga, kada sam razgovarao sa gospodinom Bislimijem, on nije želeo da čuje uopšte o temi slobode kretanja koje je srpska strana posebno pokrenula u okviru dijaloga, jer ga prethodni sporazumi uopšte ne interesuju. Ali gospodine Petkoviću, šta treba da se dogodi kako bi Kurti odlučio da povuče svoje specijalace? Ono što je važno da svi dobro znamo, to je da Beograd i predsjednik Aleksandar Vučić će insistirati, i tu se pokazala zaista velika odlučnost predsjednika Aleksandra Vučića kao i mnogo puta do sada, da niko ne može da ponižava državu Srbiju. Dakle, tu smo da razgovaramo, tu smo da pronalazimo rešenja, ali da neko dovlači silu, da dovlači specijalce ROSU, dakle sa dugim cevima, sa oklopnim vozilima na sever Kosova i Metohije i tako sada stvara jednu potpuno novu realnost na terenu koja treba da predstavlja osnov za nekakav razgovor koji nije hteo Bislimi niti Kurti da vodi samo pre nekoliko nedelja je za nas apsolutno neprihvatljivo. Dakle, da se vratimo lepo na period pre 20. septembra, kao što je i bilo do ponedeljka bukvalno, pa onda da idemo u Brisel i tamo možemo da pričamo o čemu god hoćemo i da se dogovaramo, ali, kažem, da se vratimo na to stanje i da se ROSU povuče, to je ono što je apsolutno neophodno. Jer pitanje je gde ćemo onda završiti. Šta je onda dalje? Da li je onda dalje napad i ulazak specijalaca ROSU u Gazivode, Valač, presuda Ivanu Todosijeviću i tako dalje i tako dalje. Prištinski mediji prenose da se srpski i kosovski policajci gledaju dvogledima na Jarinju. Dakle, sve pratimo i kao ozbiljna država dobro znamo i kretanje i položaj kosovskih policajaca, znamo i ko je i u njihovim redovima, a ima ih i pripadnika takozvane vojske Kosova, što je apsolutni skandal. Vidite ovde oznaku kosovskih bezbednostnih snaga na rancu ovog pripadnika ROSU na severu Kosova i Metohije, što je apsolutno protiv svih sporazuma i zbog čega je i KFOR morao da reaguje, a mi smo svakako reagovali i ukazali na ono sve što se dešava, uključujući i upravo ovakve provokacije. Dakle, naš narod je miran, naš narod je odlučan da upravo na Jarinju i Brnjaku sačuva svoj život, da sačuva pravo na slobodu kretanja, zato što je to osnovno i elementarno ljudsko pravo. Dakle, da vas neko napada samo zbog toga što želite da sprovedete briselski sporazum je apsolutni nonsens. Kad smo već kod briselskog sporazuma, posle Severne Mitrovice i Gračanice i u Ranilugu su postavljeni bilbordi dobrodošli u zajednicu srpskih opština i oni su umeđu vremenu uklonjeni. Svi znamo šta se desilo u Mitrovici. U Gračanici privedena su trojica Srba koji su lepili bilborde. Oni su saslušani, pušteni, obrazloženje da je to provokacija. Šta se dešava? Hoće li biti nastavljena ta akcija s bilbordima? Kakva poruka se šalje Prištini? Ceo svet je mogao da vidi kako se ponaša Aljbin Kurti. Bilbordi dobrodošli u zajednicu srpskih opština se nalaze u svih 10 opština u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. To je ono što smo dogovorili. To je ono na što je svoj potpis stavila i Priština i Evropska unija i Beograd. I u 3 različita dela Kosova. Čekamo formiranje zajednicu srpskih opština već 3078 dana. A sada
videli smo Aljbin Kurti hapsi naše mladiće i naše ljude samo zbog toga što oni žele i hoće da poštuju Briselski sporazum. Pa šta to sad znači? Da je zajednica srpskih opština zabranjena reč na Kosovu i Metohiji. Dakle, nakon odluke takozvanog Ustavnog suda Kosova, gde su bukvalno odbacili ceo Briselski sporazum, uključujući i 22 nadležnosti za formiranje zajednice srpskih opština. Oni sada idu korak dalje i žele da hapse svakog onoga ko na Kosovu i Metohiji govori o zajednici srpskih opština. Sad se postavlja pitanje da li će onda Aljbin Kurti da hapsi i čelnike Evropske unije koji govore da je i dalje na snazi sporazum iz Brisela iz 2013. godine i da je neophodno doći do formiranja zajednice srpskih opština. Ništa se od ovog ne bi desilo da smo došli do formiranja zajednice srpskih opština koja predstavlja dušu i srce Briselskog sporazuma. Da li Srbi ovako poručuju nećemo više da čekamo? Ono što je važno i što svi treba dobro da razumemo, to je da mi smo ti koji smo sve vreme čekali, mi smo ti koji smo ispunjavali naše obaveze u sporazumu i mi smo ti koji insistiramo na dijalogu. A to sada što Aljbin Kurti govori, kako eto, kaže Beogradu, povucite vaše mere pa ćemo mi da povučemo naše mere. Prvo, to je apsolutno protivno sporazumu jer to nigde ne piše. Pod dva, on hoće sada na taj način da natera Beograd da uvede, dakle, da pristane na te njegove mere reciprociteta, što bi zapravo značilo upravo ono što je rekao predsjednik Aleksandar Vučić, da mi priznajemo takozvano Kosovo. Dakle, tu njegovu izjavu Aljbina Kurtija juče zaista raskrinkao predsjednik Aleksandar Vučić i pokazao da ne može niko tako da se ponaša sa jednom suverenom državom kakva je država Srbija. Da razgovaramo, da pregovaramo, a da nam namećete rešenja, da jednostavno dolazite sa dugim cevima i onda kažete, ajdemo sad da idemo u Brisel i da razgovaramo, ali sad mi ne možemo da se povučemo od onoga što smo već uradili na terenu, nego hajde da idemo dalje. To tako ne može. Kao što smo insistirali da se prvo povuku takse od 100% i na tome je insistirao predsjednik Aleksandar Vučić više od 2 godine, da se skroz povuku takse, pa onda u Brisel da razgovaramo, tako i sada. Da se povuče ROSU, da se vrate mere, dakle, odnosno da se vratimo na stanje pre 20. septembra i onda možemo da razgovaramo. Kakva je ponuda Evropske unije? Kako bi mogli da idu ti odnosi Beograd-Priština, Brisel u budućnost na relaciji? Šta bi moglo da se dešava? Kako cenjujete u ovom trenutku poruke koje nam stižu iz Evropske unije i ponudu? Ono što je važno, mi nismo na pijaci. Postoje sporazumi koji moraju da se poštuju. Ne radi se ovde ni o kakvim ponudama, ovde se radi o tome da moramo da dođemo do rešenja. Ključ je rešenje, jer ne može Briselski sporazum i svi ostali sporazumi da služe Aljbinu Kurtiju tako da on može da iz tih sporazuma izvlači šta hoće, da mrcvari te sporazume, da se ponaša kako hoće, da kaže da hoće u Briselu da razgovara o nestalima, a neće o energetici, neće o pravosuđu, neće o slobodi kretanja. To tako ne može. Ili se sporazumi sprovode i poštuju, ili ih nema. Dakle, nema tu sredine, niti mnogo filozofije. Tako da sa te strane zna se vrlo dobro da treba da razgovaramo, treba. Da treba da se implementira u potpunosti sporazum o slobodi kretanja, treba. Da treba da se produže statusno neutralne KS tablice, treba, jer je to dogovoreno u sporazumu iz 2011. ali i sporazumu iz 2016. godine, gde jasno stoji da nakon 5 godina od 2016. godine obe strane, kada istekne taj rok, će sesti u Briselu i razgovarati kako da se produži taj rok. Jeste, ne navodi se da će nakon 5 godina Kosovo moći da oduzima KS i srpske tablice. Ne navodi se, a znate šta su oni radili? Oni su doneli pritom administrativno uputstvo kojim su godinu dana ranije, dakle 2020. godine, ukinuli izdavanje tih KS tablica. Ali isto tako su i govorili da će to biti, a naša strana se isto tako borila da to pitanje dođe na dnevni red. A jesu li lokalni lideri Srba u prethodnom periodu mogli da upozore kosovske Srbe šta bi moglo da se desi? Prosto... Da vam kažem, to je pokušaj Aljbina Kurtija koji sve vreme
nastoji sada celu priču da prebaci na nivo lokalnih Srba, kao da je to pitanje između Prištine i lokalnih Srba. Ne, ovo je pitanje direktno između Beograda i Prištine i samo u Briselu, dakle, će se rešavati. Lokalni Srbi, naš srpski narod na Kosovu i Metohiji, Srpska lista su uz državu Srbiju, uz predsjednika Aleksandra Vučića, a predsjednik Aleksandar Vučić i država Srbija su uz naš narod. I za sam kraj hoću da kažem da je apsolutno sramota da dok taj naš mučenički narod i po hladnim noćima stoji na Jarinju i Brnjaku braneći pravo na svoj život, ovde iz toplih stanova imamo deo opozicije koji napada tu Srpsku listu. Dakle, ništa im nije sveto. Dakle, ne postoji više ni jedna tačka koja će za deo te opozicije u Beogradu da bude sveta i da kaže, sad je trenutak kada treba da stanemo. Nego napadaju Srpsku listu, napadaju naše ljude samo zato što brane pravo da imaju slobodu kretanja. Koliko ljudi je svakodnevno dole na prelazima? Da vam kažem, ima ih iz dana u dan sve više i više. Hladne su noći, kao što sam rekao, ali to ne sprečava naš narod da se bori. Vi ste u kontaktu sa njima, oni ne odustaju? Ja sam u kontaktu s njima na svakih sat vremena. I dajemo im punu podršku i uz njih smo i dok se ne reši ova situacija, naš narod nema drugi izbor. Jedini, dakle, izbor i jedina alternativa da se vratimo na period pre 20. septembra, ponavljam treći put, i onda da idemo u Brisel i da razgovaramo, a da se naravno pre toga povuče Rosu, jer nema šta da traži u srpskim sredinama, pogotovo na severu Kosova i Metohije. Niti, i za kraj, hoću samo da kažem, sa jučerašnjim oduzimanjem bilborda na kojima piše Zajednica srpskih opština, dobrodošli u Zajednicu srpskih opština, sa napadom na Srbina u Suvom Dolu, mi smo došli do 100. incidenta od početka godine. To vam je rezultat politike Aljbina Kurtija. I cinično, zapravo, oni koji insistiraju na ljudskim pravima sad bi mogli Aljbinu Kurtiju da čestitaju na 100. incidentu i napadu prema Srbima, srpskoj imovini, prema srpskom životu na Kosovu i Metohiji, što jasno govori koliko se ta antisrpska retorika u Prištini pojačala kada imamo toliki broj incidenata. To je rekordan broj incidenata i praktično povratak na stanje od pre 10 godina. I samo da vas pitam za kraj u jednoj rečenici, nemate potvrdu ove informacije da je diplomati iz Beograda, da je zaustavljen, da su mu tablice oduzete? Vidite koliko je to ludilo Prištine. Oni bi sada da se iživljavaju i nad diplomatama i to onima koji dolaze iz Evropske unije, valjda hoće sada i njih da nateraju, ne znam šta im je na um, da države koje nisu priznale Kosovo, a koje su članice Evropske unije, sada preko tablica to isto urade, kao što pokušavaju reciprocitetom da urade sa Beogradom. Hvala. Hvala što ste bili gost Dnevnika.